ماه رمضان وحدی که 6 روز پشکپی لحظه مردم ای ششین روچه روچک بند و من جست کتگان که شما پرچا ای ششین روچه روچک به گوشان که ما روگای رمضان استقبال ما روگای رمضان دیما تو اشتها برحال هیچ شک نہیں کہ روچک یک عظیم عبادتی نفلی روچک دارگ شریعت اسلام تها ایک بلاہی ثواب و مزد اجری دارید لیکن پا ای نیت ما روچک ببان کہ ما رمضان دیما روگای رمضان استقبال روگای ما 6 روچ روچک دارا نوشی کہ ای چا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ستو سلام نہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم داتا و نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آیا چوشی چیزن سر عمل کتا نہ کہ چاری امام رحمت اللہ علیہ مجمعین آیا گوشتا کہ گروہ رمضان دیما 6 روچ روچک بدارے نہ ایچا کسا ثابت نہیں کہ ای مردمانی وتی جوڑ کتی ایک کاری ایک عملی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک سنت ثابت نہیں بلے ہاو جائز ہے کہ ایک انسانی رمضان چی 6 روچ 7 روچ 8 روچ 75 روچک بدارے واسطہ جائز ہیں لیکن میں اسی پا ای نیتا تو تھی روچکا مدار کہ ما روگے رمضان استقبالا ما روگے رمضان دیما تر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ داتا ستو سلام ہما مردم کے گوشا ما رمضان چی پی سرتر 6 روچ روچک دارے پا ہمیں نیتا کہ ما روگائیں رمضان استقبال رمضان دیما موشتا کہ ای اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نسۃ السلام لہذا مردم وحدی کے روچک داری نفلی روچک داری ای نیت اختیار مکن و دلتا ای نیت ارمکن کہ ما ای نفلی روچک دارگا ما روگائیں رمضان استقبال چونکہ موشتا کہ ای چا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نسۃ السلام بلکہ مردمانی و تھی یک جوڑ کتگی کاری